ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ምሳኹም ዘለኹ በርሀ ተስፋዬ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንነዊሕ ዓመታት ነጢፈለኹ ዝነጥፈሉ ዓውዲ ኣርእስቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እንግሊሽ ኣብ ምዝርጋሕ እዩ ንባዕለይ እንዳተማሃርኩ ንብዙሓት ሰባት ንኣሽሓት ሰባት ይመሃርን እዚ ከዓ ሓደ ዓብይ ነገር ኢለ ይሓስብ እቲ ቀንዲ ዓውዲ መትከል ኣርእስቲ ኣብ ምስላታት ጥቕስታት ብሂላት ውስጠዘ ተረከብቲ ዘረባታት ሓፀርቲ ዛንታታት ኣብኡ ዘተኮረ እዩ እዚ ምስላታት ጥቕስታት ብሂላት ውስጠዘ ተረከብቲ ዘረባታት ሓፀርቲ ዛንታታት ነገራትን ሓሳባትን ናይ መላእ ዓለም ዘጠቃለለ እዩ ናይ ህቡባት ሰባት ናይ ፍሉጣት ሰባት ናይ ተመራመርቲ ናይ ፍላስፋታት ናይ ጸሓፍቲ ናይ ደረስቲ ናይ ወዘተ ናይ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዝርከብ እዩ በርሀ ዘይጸሓፎ የለን ዘይተርአየ እምበር መጺኹም ረአዩን ስምዑን ንብል ኣለና ሰናይ ምጅማር ክገብረልና ከዓ ትምኒተይ ይገልጽ Let's get started Let's learn together Let's grow together ነዚ ሕጂ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ብቐሊሉ ክትርድእዎ እንተደኣ ደሊኹም ኣብ ዝሓለፈ 100 ግስታት ትግርኛ እንግሊሽ ዘርጊሐ ኣለኹ ንስንድሕ ርኢኹሞ እዚ ብቐሊሉ ክርዳእኩም ይኽእል እዩ እዚ ናይ ለማዓንቲ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ዴይሊ ሩቲን ይበሃል መዓልታዊ እንዘራረበሉ ንገብሮ ነገራት እዩ ናብኹ ብሎክሜ ሰናይ ምክታል 30 basic English purpose daily routine sentences Salasa zutrat gestat mis mulu hasabat. Number 1. I wake up at 6 o'clock every day. I wake up at 6 o'clock every day. أنا معلتاوي كل جزء ساعات شديش نجها يبرابر. Number 2. Then I get up and brush my teeth. Then I get up and brush my teeth. شعوي تنسى كم أون سنة يسري. Number 3. After that, I wash my face and dress up. After that, I wash my face and dress up. دحرقو قصي حسب كدانيون يغير. Number 4. Next, I have breakfast and drink a cup of tea. Next, I have breakfast and drink a cup of tea. قصيلة قرصة يبلع كم أدما شاهي يستي. قصيلة قرصة يبلع كم أدما شاهي يستي. وإنك نبلن خلينا. Number 5. We discussed and decided on the tasks to be completed. We discussed and decided on the tasks to be completed. أبطن كزازومو زلوم عمامات نزاتي اللومن نوسنن. Number 6. We take breaks and have lunch together. We take breaks and have lunch together. عرفتين وسط بحنسب دما مسحنا نبلع. Number 7. After lunch, we continue working on our tasks. After lunch, we continue working on our tasks. دحر مسح سرحنا نقصل. Number 8. When I get home, I exercise and take a shower. When I get home, I exercise and take a shower. نابيتي مستملسكو من قسقاسات يقبر كوم دما أكالاتي يحسب. Number 9. Then I cook dinner and eat. Then I cook dinner and eat. دحرو صبحي سريحي درر. Number 10. After dinner, we watch TV or play games together. After dinner, we watch TV or play games together.
ድሕሪ ድራር ቲቪ ንርኢ ወይ ከዓ ብሓንሳብ ንፃወት እዚ ኣብነታት ዝነግረኩም ዘለኹ ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ከም ንኽእል እየ ዝነግረኩም ዘለኹ Number 11 Before bed I read a book or write in my notebook Before bed I read a book or write in my notebook ቅድሚ ናብ ዓራት ምኻደይ መጽሓፍ የነብብ ወይ ከዓ ይጽሕፍ ኣብ ጥራዘይ ቅድሚ ናብ ደቃስ ምኻደይ መጽሓፍ የነብብ ወይ ከዓ ይጽሕፍ ኣብ ጥራዘይ Number 12 Finally I go to sleep ready to do it all again the next day Finally I go to sleep ready to do it all again the next day ኣብ መወዳእታ ንጽባሒቱ ንኹሉ ዳግማይ ክገብሮ ድሉ ኮይነ ይድቅስ ነቲ መዓልታዊ ትገብሮ ነገራት Number 13 On weekends I meet up with my friends and we go out for lunch On the weekends I meet up with my friends and we go out for lunch ኣብ ቀዳመ ሰንበት ምስ ዓሩኽተይ መሓዙተይ ይራኸብ ብሓንሳብ ድማ ወፂና ንምሳሕ Number 14 I love to run in the morning I love to run in the morning ንግሆ ምግያይ ይፈትየ ንግሆ ምግያይ ይፈትየ Number 15 I like to jump I like to jump ምዝላል ምንጣር ደስ ይብለኒ Number 16 We like to walk in the park We like to walk in the park ናብ ቅርዓት ምኻድ ደስ ይብለና Number 17 What is your favorite food to eat for breakfast? What is your favorite food to eat for breakfast? ትፈትዎ ቁርሲ መግቢ እንታይ እዩ ትፈትዎ ቁርሲ መግቢ ክትበልዖ ትደሊ እንታይ እዩ Number 18 Would you like to drink a cup of tea? ሓደ ኩባያ ሻሂ ዶ ክቀድሓልካ ሓደ ኩባያ ሻሂ ዶ ከምፃኣልካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ቤትካ ዝመፀካ ጋሻ ክኾን ይኽእል ከምኡ እውን ወፂኻ ኣብ ሓደ ዝተፈላለየ እንታይ ትደሊ ንምባል ዝሕትት ሕቶ እዩ ንወዲ ይኹን ንጓል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና Number 19 I need to sleep for at least 8 hours ብውሕዱ 8 ሰዓት ክድቅስ ኣለኒ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ 8 ሰዓት ክድቅስ ኣለኒ Number 20 Do you want to play football with me? Do you want to play football with me? ምሳይ ኩዕሶ እግሪ ክትፃወት ትደሊ ዶ ንበይንኻ ኣለኻ ኣብ ሓደ ቅርዓት ንበል እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ተወዝ ክብል እንድሕር ደኣ ክኸይርኢኻዮ Do you want to play football with me? ምሳይ ኩዕሶ ክትፃወት ትደሊ ዶ ንዓ ተፃወት ኢልካስ ትዕድሞ ኣለኻ ማለት እዩ Number 21 What time do you go to work tomorrow? What time do you go to work tomorrow? ጽባሕ ሰዓት ክንደይ ኢኻ ስራሕ ክትከይድ ጽባሕ ስራሕ ሰዓት ክንደይ ኢኺ ክትከዲ ንወዲ ይኹን ንጓል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከምዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝበልኩኹም ዩ ንስኻ ንስኺ ንስኹም ንስኻትክን ብዙሕ ክንጥቀመሉ ስለ ንኽእል ኣብ ቋንቋና ግና ነናቱ እዩ ዘለዎ Number 22 Do you have a pen? Do you have a pen? ብርዒ ኣለካ ዶ ብርዒ ኣለክ ዶ ኣብዚ ሕጂ Do you have a pen ኢልካ እንተ ተሓቲትካ እንታይ ኢልካ ኻ ትምልስ Yes I do ኢኻ ትብል እወ ኣለኒ Number 23 Please listen carefully to these instructions ነዚ መምርሒታት ተገዲስኩም ስምዕዎ Number 24 I need to speak with my manager about this issue I need to speak with my manager about this issue
بزعبا زي قداي مس حلافي كزرارب يدلي اللخو. Number 25. Can you write your name on this paper? Can you write your name on this paper? سمك أبزي ورقة كتصحف تخيل دو. سمكي أبزي ورقة كتصحفي تخيل دو. Number 26. What book are you going to read next? What book are you going to read next? أبزي قصل أنت عينة مصحفيها كتنبب. أبزي قصل أنت عينة مصحفيها كتنببي. Number 27. Can you text me when you arrive? Can you text me when you arrive? مس بصحخا صحف اللي. مس بصحخا صحف اللي. مس بصحخي صحف اللي. Number 28. What do you enjoy doing in your free time? What do you enjoy doing in your free time? أبناس أجهزة حجوز زفترة لك تجبره أنتي إيو. بحزب لك نجار أبناس أجهزة تجبره أنتي إيو. كملوا مدحتون حتى تحط له. What do you do in free time? What do you do in spare time? زبها الحتة تهلا. أبناس أجهزة سنتي أخذ تجبر. أبناس أجهزة سنتي أخذ تجبري. نبالي. Number 29. What do you want to learn in school today? What do you want to learn in school today? لومي أبيت مرتي أنتي كتمهار تدلي. لومي أبيت مرتي أنتي كتمهار تدلي. Number 30. The last one. Let's learn together. Let's learn together. بحنساب نمهار. Let's grow together. بحنساب نعباء.